so be like you know I subscribe to Attention TV ama yen senia will be hu ne ekoso ye man Ghana mu ni Attention TV nyuma pa ye wo ede bro nyina Abena Korkor ya bayo akama Sonia wo ye ekuapem ne nkran find ni din no ne Korkor na jese wo ye nkran fa bayo ne ho ofepa na to me say na wo ne TV3 kra na ye adwuma ye ka dressing persistay wo so eto jese nufu animonyam ne etonyam nyina Abena Korkor ewo bia nka nuonyam sha na nyame aye na woni TV3 eye adwuma nanso ye nua ye nim se Abena Korkor wo adwumuka yare kakra bipolar patient ye nyina ye nim nanso se si Abena Korkor se si anema wo ye no ano aya ye di ye kwa enkran traffic man ndo Abena Korkor ekita ye wo ma permit no so de ko wo fufu se no wasi wo traffic mu na woni motor guys e konto kwa na chese eya asef ma moto eyi macho guys bi ye nim ba bia mu fi na wo se o mu bowuro ma na ye dededede ye hu ne ekoso eya yen awofo na egu social media no ankrofo ye mu hihye omo esu frɛ eya Abena Korkor abusuafo se so mu nim ba bia wo se mo de omo ba ifa abusuafo ma mi nkrato no se so mu nim ba bia wo se ye de Abena Korkor fa na wo just said the san kwase ade ye wo ye ana Abena Korkor so trending no pa na what is going on wo monye mu hwehwemu no mo ne omo de hye no enkasa na afede ne wo ye no eni ya yinya ma yenko traffic ne ekwo Abena Korkor no wo ma na wo kita no so de koye den so de kwese ne ma me na asoma no ena wanya ka ofa motor bi so me yenko hwe mra sisia Abena Korkor video we apeto abontene na beto abontene no Ghana fo nyina eye worried say abayi we Adam Bobi na ha no se bibi na atiesi ne suo obi adwene ho awonte ase abayi wa kama wo ho fefefe body chesa skin ni nyina wo obi na so na wo ye hu sei ye koda sori ya kofa toma blue green yellow aba begu wasene de nam abontene so te se de etwa atweba so ade na ha abayi we delay o che se woni mafie ade dabi shisha wonsa ye makeup na fa be TV so na dia amanfo atem ene na yenim se wonim ye fufuo ni ade de yenim se wonim ye wo house help ye maw onye renfo ba e bridges na yenim wo pa ene wo se waba so yemfa atenteben enfro e bridges chain media me ma me ohwa de so yi ene ehye me no wo de awehemfa uniform when he tama when he nyana wo she wo school na when he fa anana woni bi me sure person na woni bi se si ade delay o che se woni mafie ade ye dabi shisha wonsa ye makeup na fa be TV so na dia amanfo atem ene na yenim se wonim ye. You used to be somebody that I know and now you are shy of me and you don't want me to fucking post you. Stop sending people to come and tell me. Text me yourself. My number has not changed. Pussy ass niggas. When they bia mo hihye adwuma. Wo da be na start to wo bomb paye. Eradi Christo. 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 Fake pastors no. Ni fake celebrities no mo go odin no nso mo so aboso no yo mo to kaila la ole delay se ya de ori mfufuo wo ye sisters yi dabi ejuma na wa hihya ma ye ne ye no a ba shito ne de ye dem obodo na mi taste ye me say every girls or pictures and now we every girls post ya no na ya nhwe kaila la ole I'm carrying a future president education now ma say no na a school feeding program mo de amama mama busuafo no ma say no and agogomi no mo chewo school ho prison hweduane omudi mo pake mo say sardine mo kra mo ne nam ho ye obi anche mo ye sisiri ada pa mo se de ye fiska be ma no mo fa be ye ningo pram kwan na mo asɛ no say yes sam jata you or the proposal about mo maniska
ono o si itimen sanye na djuma yere ma no de na waye endra me nanti free me fie call junction barefoot na me na matechem ringworm ni ade nyina aye me nan mo say tema cry 8 o'clock no bi ada Diana City shede wa amaye ni tantantan mitina meyi no mi dware na nsuo ni san ye me da sese wo twen